umlilo wena asabe bramuza okukhulunyelwa ngumlomo kuyasibone ngamehlo hliziyo layo yavuma jana abantu ngicela uvume yibe ngumfanyana wangakini ngigqoke ibhaji ngiyohlala ethebeni okukhulunyelwa ngumlomo kuyasibone ngamehlo hliziyo layo yavuma jana abantu ngicela uvume yibe ngumfanyana wangakini ngigqoke ibhaji ngiyohlala ethebeni yovela babengazi okukhulunyelwa ngumlomo kuyasibone ngamehlo hliziyo layo yavuma jana abantu ngicela uvume ngibe ngumfanyana wangakini ngigqoke ibhaji ngiyohlala ethebeni ngifuna ukuvela babengazi khonzani madoda yengwabi mawungavuma mama ngikuthembisa uthando mawungavuma mama ngikuthembisa umuzi mawungavuma mama ngikuthembisa ikusasa elihle ngikuthembisa ikusasa elihle mawungavuma mama ngikuthembisa umuzi mawungavuma mama ngikuthembisa ikusasa elihle ngikuthembisa ikusasa elihle ngikuthembisa ikusasa elihle asambe vyosa awufanami madoda ngifuna sifanele amajuwa sithandwa sami sindizele phezulu sobabili ngifuna sifanele amajuwa sithandwa sami sindizele phezulu sobabili awu madoda awu nyamthanda lo mntwana ngwabi yesi mawungavuma mama ngikuthembisa umuzi mawungavuma mama ngikuthembisa ikusasa elihle ngikuthembisa ikusasa elihle mawungavuma mama ngikuthembisa umuzi mawungavuma mama ngikuthembisa ikusasa elihle ngikuthembisa ikusasa elihle awu the best listening ramuza uyabeza ukuthi bathini ngencingo ngwabi bathi ba-overtake lo nyaka ndoda andaganda petrosi awufana wemasayi madoda ngikuthembisa umuzi mawungavuma mama ngikuthembisa ikusasa elihle
vuma mama ikutembise muzimba ukavuma mama ikutembise kusasa elishe nje emtshadweni bejayiva ledesi kuthiwa isinjonjo madoda
ngikutembisa umuzi mawungavuma mama, ngikutembisa kusasa elihle.